ole masaberin online atanga driving license emo learners emo apply tur chuanin Parivahan gov.in Parivahan website a hianin kan lut donani link hi description video description a hianin kada license related service alo oma ti chuanin driving license te learners license dilna driving school online test appointment inang chi te kha oma vehicle related service registration tina te national permit dilna te tikhani abstract sang te khalo omani tuntuma hianin drivers learners license kha kan dil dona wangin option masaber hi kan click donani drivers learners license kan click anga ti chuanin option chisang sang alo oma learners license driving license apply na te tin renewal na te duplicate deal na te alo oma tin mobile number update na te polo omani tuntuma hianin driving license kha kan deal dona driving license deal tur chuanin learners kha kan nei masaka ngai ne learners a hianin website a hian apply theya new learners license te expire to learners license expire to khami reissue na te tin khatiang sang kha oma driving license a hianin new driving license apply na te print na te tikhanin omani conductor license te po kha hemi website atang hianin apply thei bokani chuan tuntuma hianin driving license kha kan dil turania apply for driving license kan click anga chuta chuanin fill up tur le document sang upload tur te khatiang chi payment ang chi te kha alo omani number pasari point pasari oma heng te hi kan share chu kanga kan apply ma in kan share chuak vek donani kan share chuak kan share zo vek nu chuanin continue ti hi kan click donani continue kan click a chuta chuanin learners license details alo omani kan soita kan khanin driving license deal tur chuanin learners kan nei masaka ngaya learners license kan lo nei to kha tianin kan enter donani learners license MZ05 tuta hianin gap da turania chuan date of birth kan chulu tanga okay kan met donani okay kan meta ti chuanin personal details address details ti te driving school details tiang chi kha fill up tu lom tani kan soita kan khanin learners license a khan khami kan fill up na khanin personal details antinan ming te nu le pa ming place of birth gender phone number email kan tiang chi te alo in fill up sa towa ti kher khangai le ran chuang lawa address details po hi learners kan apply na khan om de vek towa ti non khangai bok lawa chumi zo chuanin driving school details hi oma driving school atanga zel chu kan ni chuanin driving school kha ti kan metanga driving school name ti te enrollment tin certificate training khatiang chi zong kan da anga chuanin I'm willing to donate my organ in case of accidental death ti te oma kan du chuan yes du lo chuan no ni maya chumi zo chuan poi mo ber hemia hianin permit kan deal to license kan deal to ber kha kan va select donani motorcycle with gear ti kan select anga learners kan apply na khania pathum pali po kan apply theya tuntuma hi chuan pakhat che kan apply a submit kan metanga pop-up a hianin congratulations your application has been submitted successfully a intia ti chuanin dashboard a hianin tiang hi lo lang tani application number hi future reference atan kan chin chi aturania chuanin right side a hianin address applicant address le DTO kan ti khami kha district transport office ang kha address khalo omani khami akhan nakina kan ba submit donani ti chuanin note 1 a hianin application should take print out of application form kha kan print out anga nichina kan soi kha khami DTO akhan kan submit donani application form hi tihanin kan han click anga kan download anga fill up sa ve kan to a tihanin tik sa to a ato bera hianin signature pek turo oma signature hi tuna kan huang hianin kan pe anga print acknowledgement om le acknowledgement po hi kan print out anga kan save anga kan print out anga hemi hi DTO kan kalhuna documents kan va show na khan kan kengtel donani next kan click le anga next a chuanin
right side ta hianin application reference ti te application form ichina kan download te khalo oma tin print form ti te photo le sign te oma photo le sign po hi signature po hi learners akhanin kan lo submit to kala upload to vai na ngai shan lawa anoi lampang hi kan check thanga ta hian application hi completed a intia application is under processing at RTO level ain titani RTO level DTO akhanin scrutiny kan ti verification of proof documents kha MVI counter akhan lo nei dorani kha ni chin kan soi tuang khanin print out tu te kan print out tanga DTO kan omna DTO akhanin kan va submit dorani kan va show nga payment le ti tu tool te kha kan ti fill dorani